Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kaseng gilang di badan. Kaladan ay kasiti sa municipal. Ba mangingila cooperate ka sarkar. Nada usnam al hajar kan rio. Mangingi kan lang. Oi, silent. Hakap Divisional Down Vending Committee. Day mangi basanya kata committee. Nama ka sarkar ka khamle ye. Perhatian bagadan kata committee. Kinong mikmat. Na kiseng to kinong di badan kila don lang hangtay. Panya perkhat ya kan kam. Te balai ban hab le kum ni. Balai ban hab on lam ki pulat. Kalai. Mentaru ngaku aman kutip le ki pulat. Nilada hab ka sithi. Shaw chairperson to Town Vending Committee. Ban peni ba kata kajing persang jongki ban trai kam ka duko. Rai dang shen niyo iba wat gitu ki badan kini ki dukan he ki yo license. Ban ni bo kajing persa. Niong ha ba phim ban la ban pen bet. Phim bet ban weng. Kedai. Kita tu katu kami kita dah hampan yo. Kita lah syong yo hani pala di kisipau katan senem. Ya kita dah kimpat yo. Ni kedai kita. Banila menjuru. Bahadin balayo atau license min pet bahai kita turut. Kabadan zakak kita dia kuai kita dia tiar beria kilang bansan hamni. Ring ilaya menjuru yang bakatukan ningot gini laju sekai saka parking lot. Ya menjuru ni kata. Hendrai Nyong in let tang ladang ni don bentalang ban kau ban sna ban perwan jo dia kata om kom wong ada dia Apor berhimpun ke tekan dia long kelong bian. Hati hap bansil. Sakawai ngaku awan bandiang. Bamangi kinong di madan nilai don benta baka sarkar banyak keren banyak pendek. Mereka ni kam dekar kom pendek. Kani kani kom. Ben. Pasukwa ban tungtin, pasukwa ban pendantam baka bawa. Ninong pediang ya kani. Ya gitu kita bela syarak kima. Ya gitu kita bela syarak kima. Kawan ai kita tengok di. Mentang-mentang in FIR
Mentakan bom dekat. Mentakan bom dekat. Khabar kita bertas yang Mentakan bom dekat dia katanya lama. Khabar kita bertas. Nama pelajur tay banyak gambar nak. Mari tiang kita benar ada kamar TBC. Lara ada ke TBC. Henry baru aku wega. Mereka lagi katip bahwa pasulung demi kampat dan ke TBC kada yang tang ke produser. Tak ada nama apa? Dia mentah ke sini, minum nak belum. Tapi belum ngap ship ni. Mam belum. Baru kau wega TV minum belum tahu. Mentapin curah alam hidup raya kemarin. Mamata kasi nadu menem step fresh tank nai beji ki beri jongka municipal ki wan hang ni ban khandra ni ong ye kani pakade ke khandra balai ni ong pakade ke khandra balai namar ba kaladon ka an ta kalor ban be ki kam jongki nong di madan mangi hang ni ba ye kani menta ni de kita ki khot jongka provisional town bending committee dei mangi Banado pasdang ni ong tong ini lek ke institute survey penting syai manu badai hoki vendors hawkers tong ini lek kata ke claims and objections penting kena hato kani ka survey ka capture shisha ka kentup shisha ye kitu ki badai ki hawker janai ne ki don ru ki bashim kabu ye kani bat terter ayat ka kam kalau apa syaru ka put bal asdang man ai ki license kapor pasdang ban thok ki license Mangini ki TVC member ni kedau bangi tip syai bagi don kat tu kat ni ki beri ki badai ki beri ki badai dukan he ki bayo ai ka license kumno hakano ka jing kam kala andon ka jing ko andon ka tingi ong dong ini penbet kapan penbet namangim kwa banyak chmat lada kan ni ka don ki kum kita ki AKA na mar pakan ni ka kam jo kinong di madan padai kam sa jot shu lada PI license ki bam dei ban yo ya kitu ko idoni kong gi asong ni life post na mi badi kwai ya i kum no kam yo license ni kedau ita ki AKA bat balai pa ka fail ru ba ka digital survey ka kham long kam ka bam kum no ba ka digital survey la dei ban don ka list ha ka public domain ha manga ma phi baro ni long man check ka don nam ki dur ki dar ha bangi kam yo i ki dur ki dar
kerteng ro ngi bitu nama kini para maki ki itu dekadur yaki baya songlang hanne ke hapor bangi objek ru ne ikat tukan ni Pimum nak mudur pakadai keseng ke Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Kapabu objection what yaki member na jong namangi bot an. Niong lada kidai kibri kibabit nak kaju kalong yeng kim dei banyo. Lada kidai nak kalong yeng ba iwe dihat blok nak kalong baterai kam soka kim dei banyo. Lada kidai kibadan ar lai jaka kila khliap no. Ngila ong I license bit tang iwe. Lada kadai kaju ka yang saja. Di hendai kidang don supaya kibai bangi cam yo ban bu objection balai bangi cam keteng. Ni itu eki hadin bangi yo ki license bedon lang bekidur. Balai ni cam lah bagi itu pakai feel kata ka extra service. Ya kor bangi say kita ki haka last TVC meeting bangi attend. Yang kana long ka tingin le la kumni haka kor ba I license PP ha ki member jong kaseng jong ki ban pet yang sa si sim kana pakam don kana menuju rumah. Tiki member jong kiasa ni bayar syong betul. Bagi yo iya kata kapor bagi don take license yang pun syah syarul betul. Nama bagi day jong kibril kiba jeng sisa ki try dukan ki pen mi yaki kun taki hokka hasurok. Hak kata kapor hak kadang dan rengkat kini hak kata singi ba license ki bu syarul. Ndai kita kila akan hadin. Ki phone ni kibril ki on one shim license. Kani kadai ka kam bi an kam dai. Kadai ka kam le siliang na kam dai ne kadai ka jing pengkhen an nya kam dai ne dai na kata kata bangila tho utbut ikiti shaka TVC ban open sange shwa tong ninya ya ka provisional town vending committee pen sange ninya pit biang choi kini ndai ya cha na du hundriu tarik ngi shanglang sau tarik bat san tarik jong June ban pet ya kata ka ban ai nang bom num don bayo aklang yong pen sange shwa ndai na du hundriu tarik hadu tepter hadu khat khandai tarik ya di ni hapoi kot no eka meeting jong ka TVC ka bakhandai tarik naman ni ong kumnung in song meeting lada ka sur jong ni phim singap town vending committee ban khot emergency meeting mangi barang ni dei ki legitimate ki di khot jong ka town vending committee badai mangi ki ban rai kanu ko ko man yan hadu mentaro di mangi te babataya ka kam andai kan ni ka jingle jong ki mentara si ka dei baki chule hi maki balai baki skwa ban pidi ka bor balai baka dia kajing melin joki bentrai kampung tu. Bat mangi ki dong song snong joki jong ke Shillong ngimnum sha namar baka jing yang joki nong di madan kam dei baki yang tangi ki khwa jong ki yang ro ban pen bet ki hakane ka sor Shillong menta ki asyo ni ki nong di madan ndai la sha la da kadi ka jok ka surok la dak smam da ka kali ni le amno ki ki nong di madan menta ki persang ban pen bet bat ngaken tu ki nong song snong ban persan ni kani namaka jing yang jongi kadai halor ka nongrim joka an bal halor ki hok di kham le ka nuga kam ka bakham batai da ka an bat mar kata ka ni ka khubar ka di bandej om tang saka provisional town vending committee shaw minister joka urban affairs uja she nama ka ni ka di ka portfolio jongu ija she gini gibre bat dalai lei ru ngimung sha basa shi sim kin wan kum kin nong tu mentagasi ban pun kulma thang ni nama kani ka jingle jongki is creating a law and order problem. Pin ya kriat nem nang kene cakapan. Ngap sane, nadu meneng ala patai MEP pengidon lang ka provisional town vending committee. Kal ayat chkhmat ka kam ta institute survey. Kata ka claims and objections. Kumaka batai ka ahan. Sakawairu ban identify taki jaka vending no vending kadehi ka town vending committee. Menta karang gantang ka provisional town vending committee. Wat kataru ni ang on a pilot basis kenang makan batai ke kam kenang bangin nang bagi try kam ni ang to ini benta tang nang ni harung thela rum sosun ngin ya persang si tong ini persang dak ba as ki license ka mentip manu badai hok banyo han gladap kata kala kaluit kani kacaka ti kala don ru kicaka bangila ban pun song ni ki barit ki badi tang ikwai ti po bar ki bai kin salet hang tai han rai om dai hak dak mendai kerki bale ngaku ai piru menta ba pindet pin ring ka thesa khrom jaga muda baki persang ban thawi ka to klam ka jingbet jaga provisional town vending committee kishna kum ki ro so shathi bakin song ki vendors ka ap jingma ya ki to ki ban le thiet ro tingi ni ong dalai ro ngim sa ai ki ban le to ka pisau pa ba ngim tip ro kan nu ki ap lut jadi sakit ada ban bo so ka plan ha khmat jaga provisional town vending committee ki kam le om ta nadu January la tho sa chi cha pa pen sange rai maki kishna
Kalau aduk ke cakap parking, hanti basement, lalu cakap pisah jong pi bagi snai kiro. But mentah habangi ong mangin shift pakai nika road level ro, ngin shift tang lada mangi ngidon bertalang ban pelan kuno. Nama day tang kini kinong di badan ki ban songkru, pakai nukur kom ban snai tai iu ban biang ban bu kima, bandon ke storage, kadi ban biang ke toilet, kadi ban biang ke crash, kadi ban biang ke kumta ter. Di mentah ni kem ong bangim num kerja, rengi ong kidon ki conditions ki bangim kerja. Ni ai kti lang bat ki balai bangi don ni ang not man pendek kini ki kam nadu ar hajar khandre dei mangi ba ong wan lam ka ai man pendek ki karo. Ndrei mentah pede ke dei kejing melien cuki ni betre ka sokat ya ladi kim puli ki kim don ai kim snu ku kumban kumnu ban trei ki pai ba ha ka rukom ba ya trei lang. Ndan kam ban wan kum ki nong tu rang step ban suan berngem ban suan penting kini ki bade madan haka tu nilai don ni kong ki tang na kada ko ki wan da ka pingkong ban ong shong kim bit shong shu ida kolon hanti ni mum sha be kini ke idon ni kong man ta kasni ibadang su kha kon mata ko ni rang arta yo sita yo ne arta yo modor mo pi iha ban wan ban ya dai ka jaka jong ni na mar ba itiem ide i kong i adon ke license ndai da kan ka jing le Trong shit ke jong ki. Maki ki one and they have created a law and order situation since the morning. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.